Ove godine samo 2 gostovanja carskog ruskog baleta u Hrvatskoj, u Zadru i u Vukovaru. Pred zadarskom publikom nisu prvi put, a pozornicom na forumu su oduševljeni. Osjećam čast što smo u Zadru. Nevjerojatno je što je pozornica tako blizu mora. Svi znaju za Labuđe jezero, pa čak tu vidim i simboliku, povezanost vode i mora. Kad su došli, kad su vidjeli donat i poziciju pozornice, rekli su da je to jedna od najljepših lokacija na kojoj su plesali, a oni su inače bili godinu dana na turneji, imali su 60 nastupa u Australiji, tako da može se reći da su nastupali na raznim pozornicama i lokacijama svijeta, tako da recimo da je ovo jedan od favorita njihovih. Najpopularniji bijeli balet koji je skladao Petar Iljić Čajkovski u izvedbi jednog od najpoznatijih plesnih ansambala oduševio je oko 1500 gledatelja. Lijepo je to u Zadru da nešto tako svjetski dođe. Sviđa me se jako, prekrasno ambijente ovdje, lipo je. Prvi put mi je. Prvi put, tako da je bilo apsolutno puno ljepše uživo nego ono što sam gledala na televiziji. Događaji poput ovoga imaju veliku važnost i za turističku sezonu, a organizatori najavljuju da će Zadar sigurno biti ucrtan na karti turneja carskog ruskog baleta. Već iduću godinu planiraju i veću turneju po Jadranu.